Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы студияда сіздердің мен Шевкет Аматуллаев. Селямлайым. Бұл сені Украина бірлешкен девлетлеріне Қырымнен бағылы яңы резолюциялар бережек. Халқара тешкілятында Украинаны темсіл еткен Владимир Ельченко ишғал олынған ярмадаға бірлешкен девлетлерін незарет группасы кечірілмесіне умут беслей. Бөле қарар қабыл етілсе, бұл бұйық илерлев олажақтыр дей. Кечкен сене декабрынан 19-ында қабыл етілген резолюцияда Қырым ишғалы халқара арбизі диет кібітаныла. Мұне бері резолюцияда Қырымлыларға Русия ватандашлығы межбурі берілгені тенхіт етілі. Я б не хотів зараз розкривати, які там специфіка, яка буде, бо це ще робота, це ще процес. Над цим ми ще працюємо, але якщо вона буде, то це буде десь наприкінці року. Знову ж таки, над чим це знову ситуація з правами людини і деокупація українського півострова. Эмиль Курбидинов зенадашлары Бахчисарайдaki Хан сарайына қору компаниясыны башлатмақ ниетінде бұны адвокат Facebook сайфесінде айдыңлатты. Илкевелі әділетшілер Русиядан Қырым-татар тарихи ядыкерлығынан ал вазиетіне дайыр ресми жауап алмаға істей адвокатлар ЮНЕСКО-ға мұражат етіп, сарайға комиссия кешіртілмесіні рижа етежек ола. Бахчисарай қоруғыны Қырымлы адвокатлар хорчалап башлайжақ. Эмиль Курбидинов білдіргеніне көре, керекли весиқаларыны алғанларындан сон халқара тешкілатларына мұражат етежеклер. Наша команда адвокатів та юристів має намір почати юридичну кампанію по захисту ханського палацу Бахчисараї від необґрунтованого посягання на історичну спадщину кримських татар, об'єкт культурної спадщини. Загалом можу відзначити, що в першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації в ситуації, що склалася. Ресторация кечірілі деп Ханлар сарайында өткерілген тамир ишлеріне жематчылықта өз итиразны білдіре. Интернет ағыларында қолануcılar Қырым ханларының сарайында тамир ишлері тоқтатмасыны талап ете. Дуже просимо, будь ласка, висловіть свій протест з приводу знищення Бахчисарайського ханського палацу під виглядом його реставрації на сторінці Бахчисарайський історико-культурний заповідник. Файлер ичтимai ақ қолануcılarını Facebook'taki Ханлар сарайының сайфесінде Русия құржылары кечірген тамир ишлеріне шикайет қалдырмаға чағыралар. Олар ишлер тоқтатылып, Бахчисарайға ЮНЕСКО експертлері келмесіні талап ете. Нам важливий навіть той факт, куди були вивезені демонтовані будівельні матеріали і земля, які фірми виступають підрядниками і хто ініціював і погодив цей демонтаж. 2014 senesi Бахчисарай тарихи медении қоруғында мудир олып çalışkan Эльмира Аблялимова файлер кечірген акцияны дестеклей. Айтқанына көре, Ханлар сарайының yok етілуіні тоқтатмақ үшін бұл олған сонки имкандыр. Если мы будем действовать и те, кто находится непосредственно в Крыму, будут совершать подобные шаги предпринимать к сохранению этого объекта. И то, что будет делаться вне Крыма, я думаю, что это может привести, я очень надеюсь, к тому, что главный корпус будет сохранен. Украина медениет назерлігі Қырымның ишғалжы акимиетіні Ханлар сарайының esas бөлігіні виран еткенінде қабатлайлар. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ця комісія поїде туди, зокрема в Ханський палац. Бо там просто на виході ситуація, коли, мовляв, Російська Федерація представляє, що йдуть ремонти, ви що ж, ми ж хочемо, мовляв, зберегти, ми хочемо вам скоро взагалі оновлений палац відкрити. З чим? З бетонними металевими перекриттями. Қырым муфтisi Эмирали Аблаев ise кечірілген тамир ишлеріні дестеклей. Самое главное для нас сегодня радость то, что она сохраняется и проводится огромные реставрации. То, что говорится, сегодня рушится, я вам скажу, каждый месяц, наверное, 2-3 раза идет со стороны духовного управления, тоже проверяется. И, как вы видите, то, что говорится, эта политика уже нас не касается. Ишгалжылар ise Ханлар сарайыны башланғын көрінішіне кетірмеге ишандыра. Ишлер бетірілгені сон Украина медениет назерлігінің темсілжелеріні сияхатқа давет етмеге ишандыра. Украина медениет назерлігі білдіргеніне көре реставрация ишлері девамында 18 асырға айы дивар ресімлері yok етілген. Бина диварларында ise чатлақлар пейда олған. Бұл эпосы медени мирасыны реставрация yapmağa башланған işçilerinin tecrübesi olmağının bağlıdır. Margarita Потапова, Zaman, АТР.
Қансарыда кечірілген тамир ішлерінен бағлы соңки хаберіні білмек үшін Роскомнацынан сабық ел башысы Ден Дудаков үлі бағланды. Қедемаға біржінесіне селям алейкум. Селям. Қедемаға айта білесіміз, шымды Қансарайы зияретшілер үшін açық масылды çalışa mı? Bayramlarda elbette çalışmadılar. Ama ben bilesem bayramlar bitse gene de çalışacaklar. Keramet geldi. İspanya'dan gelmiş keramet indi yerine. Onu kullanacaklar ben bilesem. Çünkü biz bunda bir protest olarak bir şey alıp olmayız. Çünkü neticesini özünüz biliriz. Onun için yazamaz, Facebook'ta yazamaz, anlatmaya çalışamaz. Ama bir şey yapıp olmayız. Ben bu projektin bir bölümünü okumaya isteyeyim. Böyle açıklama bölümü. Skrinnikova degen bir adlı bir ekspert böyle yazar. Khansaray'ın memorial zenligi şu ki, farklı milletler mimar tarzı korunuyor. Onun içinde İtalya, Tatar, Vizanti, Fars mimarları ve Osman mimarları. Demek Han Sarayı'nın kuruluşuna çok milletlerden gelgen kullar iştirak etti. Deyip netice veriyor. Bu ne demek? Bu zamanlar geçi emperyalistik bu dokunmaları bizim tarihimize bitmiyor. Demek biz tamur halk değiliz. Han sarayımızı böyle kullar yaptılar. Bana aytkan şeyleri, yapkan şeyleri budur. Onun için siz bunlardan ne isteyirsiniz? Elbette her taraftan yardım etmek gerekli. Balaban Türkiye'de diasporamız var. Diasporamız Romanya'da var. O devletlerde Rus elçileri var. Demek protest bu taraftan peki başlamak gerekir. Ama Ukrayna'nın da bir ferman kabul etmek gerekir. Eğer Han Sarayımızı, Kademi, Ukrayna'nın mimarı deyip sayılsa, bir memorial deyip sayılsa, demek onu milli bu usullara geçilmek gerek. Şimdi yerli kurum şimdi buna verilmiş. Bütün Ukrayna seviyesinde demek böyle koruk olmak gerek sizcesine. Edemağa bakın, mana bilemiz ki Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız keçken hafta men bilgenime göre Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yolladılar ve sizcesine Türkiye Prezidenti buna bir tesir edebilir mi? Şimdi ben tesir eder ben bilmeyeyim çünkü çok şeyler tesir de etmiyor ama Rusya'nın bir çok dostu yok. Bir Türkiye dostu var. Biz bilemiz Türkiye çok yardım etti. Velgen zincirli medresede zarcım etti. Hem de mimar usullarımız da bir, mimar tarzımız da bir. Onun için ne etmeyesi? Elbette er yollarına bakmak gerekliyiz. İşlerimizi devam etmek gerekmez ve nasıl protest layık onu kullanmak gerekmez. Ve buna bilgenimizге көре Қырымлы адвокатлар да Хан Сарайының қорығына қошылмаға істейлер, оны қоршаламаға істейлер. Сізжесіне олар bu işке кірішкен соң işgalciler mecbur olacak mı işlerini toxtatmağa, bir şey yapmağa ya da alған kararlarından олар vazgeçmeyecek? Ben bilmeyeyim. Bu bir prognoz etmeye kıyın bu şeylerde ama kol tutamaz. Bu yerde kol tutarmız. Çünkü şimdi bu tarihi, kademi milli tarih medeniyetimizi kurtarmak gerekmez. Bu memoriallarımızı kurtarmak gerekmez. Çünkü eğer ileride bir devlet kuracak olsamız bizim tamurlarımız kalmayacak, bizim mimarımız kalmayacak. Çünkü bakınız, ular gelgende birinciden onu
milli durumu verdiler. Ama gene şimdi restorasyon yapkanda gene yerli durum gene verdiler yerli durum gene çurdar aşağı. Çünkü bu restorasyon işleri milli duruma doğru gelmiyor. Yerli durumlara eğer yerli mimarlar bile işler geçiyor ama bizim için yok. Демага хабарыңыз бар, муфтият бұл тамир ішлері бойынша осы пікірні деңіштірді. Мына левхамызда көрдік, муфти Мирали Аблаев айтқанына көре, демек бұл керекли реставрация ве біз бұны бекледік, те ама енді қуанамыз ве дестеклейміз деп айта, қалғаны сиясет дей. Сіз жесіне олар пікірін деңіштірежек ме, яда бөле пікірде қалажақлар, демек дестеклежеклер жғалжілер yapқан. Birincini айтмая isteyim. Eğer biz şimdi tek keramet ne kurtarmaya mülkünümüz. Kalanını indi kurtarmak. Çünkü bu tüm ağaçları kestiler, beton koydular. Onları indi kurtarmak çaresi yok. Ben bilmeyeyim onların fikirleri. Her hafta anda gelemiz diyorlar ama da gelip oturup Ankara gibi bakmak gerekmiyor. Eğer gelecek olsa ekspertlerini al gelip anlamak gerekmiyor. Eskice keramet. Eğer restorasyon işlerini alvaracak olsalar eski usullarıyla bağlı işlerini yapmak gerek ve eski malzemeleri işletmek gerektirir. Eğer eski malzemeler olmasa demek kurucu böyle bir fırınlar yasamak gerekir. O fırınların içinde kerametini yandan pişirmek gerekir. Bu özleri yapıp olmasalar Topkapı'da öyle işte böyle işler çok otkırıldı. Bunlardan çok biliyorlar bu işleri. Çünkü biz mimar tarzımız bir Osmanlıların. Эдемаға çok sağ olun, зиянымызға қошылғаныз үшін весер жерімізге қатырлатайым. Эдемаға Дудаков, Қырым-Татар милли әрекеті іштіракшысы, хан сарайда өткерілген тамир ішлері ақында айты берді. Біз егайнымызына девам етеміз. Кечкен авто Түркиядегі Қырым-Татар диаспорасы президент Режеп Тайып Эрдоғанға ачық мектуп yolлап, хан сарайының жоқ етілмесіне yol бермемеге чағырды. Кечкен сене музейде башлатылған тамир ішлеріні ади құруджилар кешіре. Хан сарайы дармадағын етілді, тарихи еметі олған ешиялары се чықарылды. Бұл себептен ядакарлық ЮНЕСКО-ның Дүния мирасы жедвеліне кірмек имканынан марум қалды. Бір ай апыз жезасы Херсон махкемесі Қырымнан сабық ишғалжы сағылық назирі Петр Михальчевскіні февральнан 5-не қадар апске алды. Оны Девлет қайынлігінде қабатлайлар Қырым прокуратурасы Михальчевский 2014 сенесі март айында қанунсыз Қырым референдумына тешкіл етмеге ярдым еткен деп білдіре. Адвокатлар апыз жезасына ажет жоқ деп айта. Махкеме отырышы аққында левхамызда тәфсилатлы тариф етілі. Петр Михальчевский махкемеге өмір архадашы ве екі адвокатынен берабер келді. Украинаның Қырым-Мұхтар Жұмхуриетіндегі прокуратура векеллері Михальчевский ишғал алтындағы топрақта Русияның сағлық саласында чалышып, Украинаны сатты дей. Девлет қайынлігі маддесіне көре, бұның үшін апыз жезасы берілі. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петр Михальчевский 2014 сенесі март айында Қырым ишғал етілген соң сағылық назир олды. Бұл вазифені анчақ бір қачай бечерді. Июнь айында ишғал алтындағы ярым аданын күтлеви хабер басталары Михальчевскийнің тақымы хабарчылықнен орғашқанында шеклене деп білдірді. Оңай истифаға чықмаға теклиф етілген екен. Михальчевскийнің адвокатлары о Киевден озы келді ве бір ерге қачмайжақ ишғал етілген Қырымдағы ишы есе Девлет қайынлігі дегіл деп оны незарет алтына алмамаға рича ете. Це ще нові підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. Бір саттан соң қады
карарыны сеслендире. Обрати відносно Міхальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного вчинення злочин, передбачений частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петр Михальчевский чакарылган өкүмге шашып кала. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петр Михальчевский СИЗОга yollанылды. Адвокатлар 5 күн içinde карарны шикает etmege planlaştıra. Евгений Кучеров, Заман, АТР. Кефеде бір кішілік наразылық іштіракшілерінің махкеме давалары январынан 12-сінде бақылажақ бірінші махкеме отырышы саат 11-де башланмақ керек. Бұны жамаат қоршалайжысы Мустафа Сейдалиев білдіре. Шымды бұзонен скайп вастасынен бағыландық. Мустафа Бізінжестен, селям алейкум. Алейкум селям. Мына білгенімізге көре декабрінің сонында işgalcilerin махкемесі 80 ватандашымызға низбетен махкеме даваларыны бақты. Ве не үшін кефедегі махкемелер мына январының 12-сіне қалдырылды? Себебі неде? Ну, если так посмотреть на все дела, то явно прослеживается, что есть куча ошибок в материалах дела, да? И также вот судья вынес определение, когда ребята пошли как бы ознакомиться с материалами своих дел, он назвал, что ряд ошибок указал и вернул дела в РОВД Феодосийского района для того, чтобы, как говорится, исправить эти ошибки. Одни из них это были, конечно же, это неправильно указанные даты, неправильная форма вызова человека, так как их вызывали по телефону, по мобильной связи, в то время, когда они не давали согласия на такого рода связь. Также, куча смешных ошибок на самом деле о том, что протокол был выслан там 24 числа, да, к примеру, а по факту есть другой документ, в котором говорится, что он был составлен аж 30-го, то есть почти через неделю после того, как якобы его выслали. Да. И на основании того, что лицо не было уведомлено надлежащим образом о своем правонарушении, судья перенес дело, так сказать, дал время для того, чтобы исправить ошибки, чтобы в суде они не стали перед ним. Весіжесіне полицияда насыл делилер топлады, насыл бір доказательстволар бар бұл дава бойынша? Если так посмотреть, то все дела однотипные, и все доводы полиции и правоохранительных органов являются вот на один лад, да, они идут. То есть это единый умысел и единая тематика, они хотят как бы к этому привязать, но тем не менее каких-то конкретных доказательств у них не имеется, так как они там приводят какие-то экспертизы в свое время, ни экспертиза не подтверждена какими-либо доказательствами, но просто все идет у них как по плану, как говорится, уже как по накатанной. Даже вот в проходящих судах замечалось, что судьи как бы предвзято к этому относились, ходатайства большинство были отклонены, и просто был готов уже вердикт. В некоторых даже судах судьи даже не уходили из зала суда для вынесения решения, а уже готовые решения вручали в руки. Білгенімізге көре кефеде 5 ватандашымызға қаршы махкеме давалары бақылажақ. Сіз бұл дава материалларынан таныш олып етіштірдіңіз ме? Вақыт oldu mu? Да, эпсінен танышмаға olmadık, ama bu tarafta çalışamaz ve çoğusunu ende bilemiz. Асылда насыл қарар шығарacağın беклейсіз? Асылда бір үмітлер бар ма? Бұл ақылайжақлар, яда кенеде қабатлайжақлар сізжесіне насыл қарар olacak? Мен белесем, енді біз yaxşı tarafını çok beklemeyek, ama все же хочется сказать о том, что мы надеемся, но в большей части не рассчитываем на положительное решение в адрес, по нашему адресу в плане того, чтобы прекратить рассмотрение административного правонарушения. Скорее всего, это будет так же, как и в остальных регионах, по 10-15 тысяч штрафов.
Ве Мустафабей соңғы суалымыз асылда Қырым марафоны насыл өткеріле ватандашларымыз фаал иштирак етемі, қол тұталар ма? Аллаға шүкір, Қырым марафоны яқшы күте. Адамлар чоқсы қол тұталар, баяғы паралар топлана. Ве әркезге чоқ сағылмыз айтмағастайым. Ве чоқсылар бізді енді четте қалмайып, біздің ватандашларымызға, біздің дин қардашларымызға ярдым етмек керекміз. Боле вақытта четте тұрмамақ керекміз. Боле суд мерасимлерге барып, қол тұтмақ керекміз. Çok sağ olunuz Mustafa Bey, yanımıza qoşulğanız üçün seyircilerimizге қатырылатам. Cemaat Xorşal Ajesi Mustafa Seydaliyev kefede bir kişilik narazılıq iştirakçılarının nisbeten mahkeme oturuşları keçirileceği hakkında aytı berdi. Dekabr ayında işgalciler 80 insanға nisbeten mahkemeler keçirip, onlarını 10-dan 15 bin rublege kadar cezaladı. Umumen cezanın miqdarı 800 bin rubleden ziyade oldu. Türkiye'deki Қырым татарлары Қырым марафонына қошылмаға девам ете. Бұны избатлаған фоторесімлер Қырым бірдемлігінің сайфесінде ерлештірілді. Ләқайт қалмаған онларнен инсан кәпіклеріні алып фото шығарды. Илк сефер Қырым марафоны кечкен сене язда илан етілген еді. Акция черчевесінде 10 рублелік ақча топлана. Пара işgalcilerinin берген жүремелеріні одемек ве сияси мабуслерінің қоранталарына қол тұтмақ үшін керек. Ахмеджете Владимир Путин президент сайлауларында иштирак етмесі үшін инсанларының имзаларını топлайлар. Бұл ақта сакинлерден бірі білдіре. Бюджет саасында чалышқанларына Единая Россия штабына кетіріп имзаларын ала екенлер бұны мечбури апалар. Намзет сайлауларда иштирак етмесі үшін регионда 300 bin рей топламақ керек. Русия президентінің сайлаулары бұл сене мартның 18-інде кечірілежек. Украинаға айет Қырым ве Украина, Гурджистан ве Суриядегі женгінің тоқтатылмасы үшін Москва ве Чикагода фааллер умуми флешмоб кечірді. Акция аққанда лифхамызда тариф етілі. Москванан соқақларына фааллер Сурия, Украина ве Гурджистанда женгіні тоқтатыңыз. Террористлер Қырым мұсылманлары дегіл Кремль истилячыларыдыр, езулы шарларының чықты. Русия мұхалифетчілері саяси мабюслеріні азат етмек. Украинада Русия истилясыны тоқтатмақ ве Қырымны қайтармақ талапларының наразылық акцияларына ве митинглерге мұнтазам суретте чыға. Фааллерден бірі Вера Лаврешина Москвадағы митинглерге чықып, мұхалифет фаалиеті үшін бір қач кере пара жазасына алғаныда. Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами, будут все время воевать. А они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. Чикагода ise фааллер Русия Қырымдан дефол кебі чағырулар япты. Олар Суриядегі женгіні тоқтатмаға да талап еттілер. Я тут со своими друзьями из Чикаго. Это второй день гнева из-за Сирии. Я хочу высказать свое возмущение по поводу зверств, которые совершает режим Асада, а также режимы Ирака и России. Они бомбят школы, госпитали и мирных жителей. Это варварство, и я его осуждаю. Фейсбукта Суриядегі женгіні тоқтатыңыз язулы шарларының фото шығармаға теклиф етілейді. Дүнияның диққатыны желпетмек үшін фото ресімлеріні сайфелерде ерлештірмеге чағырдылар. Виктория Аблязова, Заман, АТР. Русия Украина мұстақылығыны разы олмас. Украина есе НАТО азасы олмасына ирішмелі. Бұны Украинаның бірінші президенті Леонид Кравчук Азатлық радиосына айтты. 1954 сенесі Никита Хрущев Қырымны Украинаға бағышлады кібі янлыш күріні кені инкер етті. Кравчуктың айтқанына көре Хрущев Қырымны Украинаға иқтисади жеттен бағлап ермаданын вазиетіні ейлештірді. Україні Хрущев не подарував Криму. Він заставив, хай почитаєте Джубея, примусив взяти Крим собі, мотивуючи на політбюро ЦК КПРС тим, що Україна, маючи досвід в таких областях, як
Одеська, Херсонська, Миколаївська, вона може допомогти Криму. Що, власне, і сталося? Україна допомогла, поставила Крим на ноги. Ну, як могла поставила, вона ж не могла поставити краще, ніж вся Україна. А тепер Крим анексували, ще й доводять нам, що це повернення Криму. Ана бабанын рұқсетінде Қырым Русия деп адlandырылса, бала Қырымға алынмай жақсыңыр жыларының білдіргеніне көре, базы вақытлары Қырымға баласымен кеткен аналар бабанын рұқсетінде Қырымны Русия деп қайдетелер Украина девлет сыңыр қызметі бұнын кебі весеқалар қабул етілмейжегіні қатырлаты. Ну, фактично це не є дозволом батька виїзду дитини до Криму, розумієте? Досить часто люди це плутають. Ну, доходить до того, що просто вони говорять, а нам нотаріус так сказав, що територія Криму це є Російською Федерацією. Це не може бути такого. Ми не визнаємо це. Бұдақада нетеже программасы сонына келді. Пыңызге қайырлы ақшамлар тілейм, дайыма атырылы ұлыңыз Қорышкенже.